tugire Kristo ingo mukama ingo si Yesu ingo iwacu twibanire turakwifuza mu buzima bwacu ntacyo dutinya kuko turi kumwe nawe ingo mukama Yesu ingo mu mitima yacu ingo duhurukundo rwawe ingo mukama Yesu nuze mu buzima bwacu ingo bohora baboshe ingo mukama gwinoze Yesu ingo iwacu twibanire turakwifuza ubuzima bwacu ntacyo dutinya kuko turi kumwe nawe turagukengurukiye cyane mukama kuri ingabirano y'ubuzima twebwe abana bawe dufise turagushimiye cyane nyagora ku ngoma kuko turi bazima mu buzima bwacu kandi turi bazima mu izina rya Yesu Kristo dawa twese ubyagiye mu ijuru ni wubahwe muri twebwe nuhesagirwe muri twebwe nushemezwe kandi ushimagize ubuzima bwa twebwe ibiremwa byawe turaguhaye icyubahiro kuko nta kintu na kimwe dukenera mu buzima bukubaha turaguhaye icyubahiro kuko nta kintu na kimwe dukenera mu buzima bukunyotewe iyo tukunyotewe ntidukena kuko uradukaduhaza inyota y'ibyo dukeneye byose iyo tukubaha ntidukena ikintu na kimwe twarabisobanukiwe twarabihishuriwe ku intandaro y'ukubaho neza kwacu ni kukubaha ni kugukunda none tuyitwikirije amaraso y'umwana wa Yesu Kristo umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu kugira ngo duhembuke muri uyu mwanya abafise umutima mubi kubera impamvu zitandukanye abafise imibabaro kubera impamvu zitandukanye abari mu kamuna abari mu kangaratete abari mu makuba ukamanyagora ku ngoma mwami w'abantu mushobora byose rutare ku buzima bwacu witeho witwararike banezereze nubarinde kubabara kandi ubagurire imbibi nubateture mu makuba y'ubwoko bwose duhunda imigisha n'imihezagiro uduhe guhorana ukwezi mu byo tubamo byose duhunda imigisha n'imihezagiro udutandukanye n'icitwa inabi cyose duhe umutima w'umwiranda muri uyu mwanya aza turotora indoto ziri mu marangamutima yacu sa message wadusanza ku buriri bwacu batujyanye duhishuri ku cyo zisigura utugire inama mukama kandi natwe twisubize hamwe nawe dukora icyo ushaka dukora udutabare kandi duteturure mu makuba y'ubwoko bwose
mu izina rya Yesu Kristo musenze nemera kuri Imana igira neza byose kandi uhindure ibyase guhinduka ndetse n'uburyo kudukora ibitangaza amen. Wewe waduhaye kuraranirwa twongera ingoga zo gukora ninahaza mana ninahaza ubu n'imyaka yo Tukire Kristo murameze neza mukama ahazi byiza imitima yacu twese aturinde kubabara atunezeze kandi tutetuwe yumve gusenga kwacu ubukari bw'isi abugabanishe ububasha bw'indoto. Mwaramutse neza mama komera Kristo ni muzima mwaraye amahoro twebwe turashima. Twebwe turashima umugabo hama ndashaka umfashe kuri iyi ndoto maze iminsi ngira indoto z'uruvangatirane nkaca ndabwibagira narose mbona ndi ku ishuri kumwe n'abanyeshuri twiganye namenyemo nabonye twegereje kumwe n'abanyeshuri twiganye namenyemo nabonye twegereje igihe cya examen ndiko nafasha abandi revision kuri tablo umwigisha wa mate acazana urupapuro rumeze nka affiche werekana abamenye n'abatamenye twari twanditse imigwi itatu jewe nisanga musi cyane mu mugwi wa gatatu izina ryanje rifutanganije numva birambabaje kuko nabona umenga ndi mubayobewe n'ukuntu bafutanga wamenga ndi mubayobewe n'ukuntu bafutanganije ariko nibwira ni ndazi ko twavo nabitoye ariko ngira nkore ibishoboka ndabitore muri examen. Abanyeshuri baguma baza mumbwire abanyeshuri baguma baza mumbwire ndabarabire nkababwira ko batamenye nje ndataha shitse muhira ngiye kwihindura nisanga nambaye ikariso zibiri iyo munsi ndabye isanga yuzuye amaraso menshi ndiyumvira iyo avuye ndabura kuko nari nzi ko ntakija mu mihango bivanye n'uko ngenze ngerageze kwihanagura nkabona aguma azanye ubwoba mpamagara umutware wanje ndamubwira ibibaye ndira kuko nabona umengo ndikorotse ndamubwira tuje kwa muganga nikanguye nabonye ko twashitseyo twabisigura kimufashe mutamukoze cyane wakufise imitero ibyo kuri niba usanzwe wibongenze bisigwa kufise imitero kwibona uva amaraso ni ikintu kibi cyane ufu mumenya n'impamvu wayapfuye kandi urumva wari umwibongenze umva ko kandi kubona uri ku ishuri ko namwawe ikizamini cya mate ni umutego ni ikintu nk'ikizamini cya mate kubona mate ni ikintu formulaire bashyizeho sibyo mate ni ikintu bahinyanye barahindura nk'ubu iyo tuvuga ngo chiffre arabe tuvuga ngo kimwe guteranya kimwe bingana bibiri ni kuvuga ni ikintu cyashyizweho uko wabihingwa akavuga ngo igiharo cyitwa kimwe gikicitwa kabiri kiragoye nta rundi rurimi ruza rubwihinyanyura no nimba ari icyongereza ni 1 nimba ari igifaransa ni 1+1=2 banyanya ururimi gusa sibyo ni kuvuga ni ikintu washyirweho ku buzima bwawe kwisanga ku ishuri ukamenya abo mwariko ukabona umenga himirije examen ni nk'uko wowe uri mu gihe cyawe cyo gupimwa cyo gushirwa ku munzani sibyo kubona wacu usanga izina ryawe rifutanganije nakavuye ku buzima
ko nawe waje nuko izina ryawe rifutanganije ukavuga uti travo byagenze na mbwa ndaziexamina bitoye nuko uvuga utubu nanje naramenye ingene shaka kwitandukanya n'igisokuru kibi ndazi yuko ntajyanye Imana kimwe muri 10 sindege n'ikano ryabo so nta mpamvu yuko yeba nawe rifutanganije ko nuko izera ko nuko Imana kandi Imana ibiguhereje ariko rero ikintu kibabaje ikintu gitangaje abana bose baza kukubaza ukabara bikabwira ko ubatamenye kandi usanga n'imiguru mwanditse mu miguru itatu kandi n'umuguru wakure usa no kumenga ngo ni wamenye kuri rwo rupapuro rwa fishi ni nk'ibigerageza wari witeze uti ibintu byaravuye mu nzira ni nko kubasi nk'ubu waratebye nk'ukuronka n'umwana sibyo ukacubona urasanida ukibaza uti ibintu byatebye kuva mu nzira biravuye mu nzira ugakomera wa mwana none ntazotuba ukaba waratebye kurongorwa ukabona winjiye mu rugo ukavuga uti nuko ripe ibintu byaratebye mwakumbe rwa rukundo ruzogusigira igikomere ntabwo ruzogusigira umunezero ini ndoto mbi gusamuza gose wikanga utabonye nuko mwagiye kwa muganga iyo ukangura ubona uri kwa muganga waciwe n'ibyo bagukoreye ukamenya ko byagenze none rero ntiwicacara namba wibungenze n'amutibungenze ntiwicacara indoto ni indoto mbi cyane ni indoto irimo kuba wari witeze gusomera mugabo ni indoto irimo ubupfu ni indoto irimo ibibabaro ni indoto irimo ukwicuza ni indoto irimo mbwa gusa biragaragara ko ufite ukwemera none uko kwemera kuzamura ushingire ahandi muri twatwirwa ukora mu byo byacu mukora ubwira Imana utisambuju kandi wumve nk'ubupfindo biva ko si icyo wakoze si ikinya n'ikintu gipfindiye mu byawe ko ni matematike niyo bakora kandi ko wari wabonye umugabo ukamubwira ngo uje kwa muganga ubwira Imana uti mbindi ndotunyereke ko twashitse kwa muganga aho kwa muganga Kristo ni muganga ari hejuru y'abandi baganga none rero Uwiteka byumve iyo ndoto turayisambuje twese abavukanye turasabye ngo Imana mushobora byose ikugirire neza turasabye ngo Imana mushobora byose ikwagurire ikurinde iguteture igitandukanye nicyo cyose cyo kumeza kubabaza umutima wawe Imana nyina amahoro turasambuje twese abakunzi abavukanye turasambuje twese mu izina rya Yesu Kristo turasambuje twese mu izina rya Yesu Kristo umwuka mubi uwo urupfu undi mwuka cyaravuga ngo komera Kristo ni muzima mwarahezagiwe cyane ngomana namwe nizeye ko Imana izoshira mu kanwa kanje intahe nuko ndabyumva muri mvukana umva nezerewe cyane n'indoto narose nubwo ntarumva izigoro yayo ivanye n'ibitwaro by'abatura narose ngiye kubyara jenyene mwumva uduse tutababaje muganga acambwira ngo ntiyaragera nari njafata ingingo yo kuzunguruka taha kugira ngo ndonke ibise cyandika bukeye mukuru wanje acambwira kuri fone ngo mama Anita yarasengeye umutwaro wawe umbasubijwemo intege n'ubu nezerewe cyane ndabasabye muje kunyishyura inbox kuko sishobora gukurikirana byose ndayikoresha umushinga nayo wanje atashe niyo gukurikirana ibyiza indusangiza mwarahinzagiye yaciye inzira nuko rero ubundi indoto yawe iravuga ngo murumvirize kandi dotora indoto barahizagiwe cyane ngo bararabonetse ko numva nezerewe cyane n'indoto narose isiguro bivanye narose ngiye kubyara jenye numva uduse tutababaje muganga acambwira ngo ntiyaragera nari nje mfata ingingo yo kuzunguruka cyane kugira ngo ibise cyandika nikuvuga n'umwanzuro nk'ubu ni nka wa muntu reka ndabakarore nk'ubu ni nka wa muntu yadepoje nka dosiye nkana shaka akazi akaroba n'ubwo mwana ngana hari abantu we mwari umwe agasanga nk'uwasanze n'igikashi hari ibindi bintu amusabye andi ma exigence kuko urumva uwo mwana hatari bwagere mugabo ibise byenze bitangura kuza igihe cyo kuvuka cyo kirageze ahubwo hari yabuze pressure y'ibishe
pressure y'ibisi nawe aravuga ati nta kibazo ikibuze ndakizi acaja kuzunguruka tere agiye kuzunguruka tere kugira aronke ibisi aca arikangura ni ukuvuga yikangure umwete wiwe Imana ije kukure kuri kuroso gombe uhabwa ako kazi uhabwa ugororwa kumvura urubatse uhabwe ako kazi uhabwa umugisha uhabwa umwiza uhabwe ibyo bibona uhabwa icyo kintu uri kurasaba nuvuga mucyo uri kurasaba Imana yakoretse ati naho uzobumwe mugabo kizoboneka ko niko kuri indoto yawe wabyumvise mubatse kugira ko kwego kukumva indoto zanyu mukamenya icyo zisigura indoto yawe icyo zisigura asi wangu naho uzobumwe niwe we gusukomeza umwete iryo navuze urimenya nukuvuga kuko abavuze ngo yuzungurutse ibise biranyaruka barabishize nuko nyene biri yindize sport ibise biranyaruka none rero nawe kandi mu buryo bw'umwuka Imana yaradushiriye amategeko niwumvira itegeko sibyo kandi rero ndumva kukugira kwero ko kuntu yakubwiye ngo dusende turagenda ikintu uri kurasaba Imana ngamfate ko ari nk'akazi ikintu uri kurasaba Imana nubona ubirose urumva ubuzima bw'umwuka uko bumeze nk'ubu bwa kera ngo ataza muri komera Kristo n'ubuzima arasenga haruguru yiwe hari ibindi yanditse asaba Imana ngo basi ngutonyekana ngo ndekoza ndose uwo mwaka ngo Imana irahamwereka umwana w'umwegera umutima gaje ibyo mu nyandiko z'Imana ubure dosiye yanje narayirose ndayishira mu sengere cyane umukamaze yikorera umakaze cyane umva inyuma yuko yero yahinze umuhiga arabwira Imana ati jewe ngirira neza umpakazi sibyo umpakazi n'umakazi nzoba umpaye amahirwe yo kugugaragarisha kimwe muri cumi umva ko banje gusaba igisaka ubwo nisengesho rya Yakobo hama Imana rero warasenze iramuha adepoza doshi we yisabye ati nafumisa abana mastage none urumva Imana imuhaye indoto nuvuga Imana yabwiye atukomere naho uzobura ajya adepoza doshi niwe kandi uko kuno wabwiye ngo dusengo turaje duke ugace ati kandi umwanzuro wa ukwibwiriza kwawe ntuzode ukika nibyo bizogutuma iki rero saba Imana iyi niyo tubone uri kuratwenyesha urubebe nizo bisigura ko wamaze kwinjira mu muhamagaro wawe mu mugisha wawe mu mugiza wa kandi bihabwa imishina ya Yesu Kristo undi mu Kristo avuga ngo undi mu Kristo aravuga ngo komera Kristo ni muzima nanje nitwa ikibazo mfise ni bitatu ibibazo mfise ni bitatu icyambere nikijanye n'icicumi mara twigishije ko icicumi ari kimwe mu by'umukama yaguhaye jewe mfise inzu mpagishije nkaba nazubatse kera nuga ko imitaye nakoresheje nayo ncibuka none icyacumi cyazo oya inzi icacumi itanga kuyipangishije ntugipanga ubushingiye ku mitaye oya nk'ubuye nimba nawe wayubatse mu 70 kuko hari abayubatse ari za keraze akayubatse ahantu ukabuka urashaka kabisa agaciro kenshi ari n'undi tegera kwa rero ubuye ko ari yubatse n'ibinogo nukuvuga nimba upangishije ku miliyoni 100 utegeza kubitwara mu nzu y'ububiko utabitwara mu nzu y'ububiko uri kuzana ibyonyi mu ryabo ni yamazo shaka kunariza gushika we yarya kugira ngo wivuze ingwara runaka ni yamazo ajo nene werutse ni mwumva mu Kristo yarenganuwe n'Imana kuri facture ya kabiri Obere yari yamuhaye imbira Obere irinze yihenda ikakurisha ijya kabiri nawe ugasanga kumurengirana na facture y'ivisi mugabo baraza baramurenganura nawe waza kwariki we yashinze naye mugabo general itsimba tagenda abwira nta kindi umukristo najya Imana kimwe muri cyo nako ari ibihumbi ijana zone mu cyo kandi akoze mu miliyoni zone mu ijana atinya kuyahetse Imana icyacumi kunzu icyacumi kukintu rega mabwira ikintu banza gukura ni igiki mbega mugende mwige ko ikintu kabakabye mu ntoki simbyuka sinendo mugore mugabo inzu wubatse ya inzu wubatse
nyene uwayisha nimba baguriye ibihumbi ijana umenye ko ibihumbi 10 ari iby'Imana icyo nacyo no kubikora ivuga cyane kimenye cyane sibyo kuko imitahe naco bimaze kuyibuka ahubwo n'Imana yaguhaye imitahe yawe yaradoze ushobora no kuba wayubatse ku miliyoni 5 uno musi 5 miliyoni 5 iyo nzoga sana ifise valeur miliyoni amajana. Ikindi kibazo iyo turungika kubarimikasha batubwira ko turenza ko ayikorotira none nk'uko zibitari byo si gico kintu yakibaye ku muco na cyane cyane ko utongera ko cyo gukora kusibyo ico kintu nuvuga nk'ubu wowe ufise ibihumbi cyane urungika ibihumbi 10 umurimikashe nakati amahera amajana 150 ayakata mu yo warungitse hari yagiye nukuvuga na mera ira mu rugendo rega nabo baricara bakabakirira ari byo baca basangira niba bisiga byose iciye wewe wikiranura n'Imana kuco wakoze mu ntoke ntabwo ugenda ngongere wigunge wongereko ababikoze nawe babwiye kuko ipfuriza umugisha nagushira mu imbuto iyo ugizimanuka bimbwira hari abace bandika kuvuga ngo shaka utori 10 bikwiye jamufata kwa amajana 150 arayo kubiba yawe kuko ubundi wategeza gutanga 10 hagaca gushika 9 n'amajana kuri yagiye ngiricho kirumvika nurenza niyo gituma hora babagora no kuri kode je kwabwira no murangira utabisabwa yakatemwo naco bibatwara ikindi kibazo kijanye no kubibira iyo ngombye kubibira agashishiro tukarungika kuri rya nimero nyene twebwe ibintu byose bikorwa ku nimero imwe ahubwo ishishiro ryawe nibyo ritandukanye giseke n'ikindi shishiro ryawe niryo rivuga ati kiniki ngo mucumi shishiro ryawe niryo rivuga ati nakagashikano kabora shishiro ryawe niryo rivuga ati kukwezi cyangwa uyu munsi nifatanije nabo muja kugaburira shishiro ryawe niryo rivuga uyu munsi nifatanije nabo muzogemurira muri uko kwezi nifatanije nabo muzozimana muri uko kwezi nifatanije nabo muzosuza muri uko kwezi nifatanije nabo muzogura umutima muri uko kwezi ko mumbe ngo ni inzu y'ububiko sawa ikindi umva ko nimero ni zimwe ahubwo hari abantu bahora bambabaza banubwika nimero tutarubika hajya izi nimero nk'iyi nimero ndabaha ko no kuri imundukira kwindoti nimero ntari mikashe yanjiriko kuko abantu benshi twara baturimisha kandi narayivuye ndateka mweneyo akorera imwaro arige tuba tumusata turabirambara ariko mugabo urumva natwe tuba twabahaye nimero muri mikosa gusa nyine twakora umushwara nijya codage 42 329 amajana 329 canke 69 11 ubusa kane 69 11 33 ubusa kane ikindi kibazo umwana wanje yarose inzoka 3 ngo zizanana muri garde hall waramamagara ngo ndamufashe kuzica ngo ndanga ngo cirazica wenyene yigira gatatu ngo yari inzoka nini cyane mugabo nayo nyene arayica ntabaramudotorere muzoba mukoze mwarahenze bwe bikomeye Kristo n'umutima kure cyane ubundi umwana wa warose inzoka n'inyatsi y'amasezerano inzoka abari umwana afise imitego ngo yaraguhamagara mufashe kuzica uriya ngira kandi uri mama wiwe ni kimenyetso cyuko ari kubohokera mu butware bwa mama wiwe ubundi nico gituma nababwiye nimubona abakozi b'Imana babwira ngo ingo mufise umukubuzi ukubura inyatsi ngwingo ngo mufise tuvuta twirukana icankiro ngwingo ngwingo ngo gukora mu ruhanga ngwingo gukora kundi yonda yagare ngwingo ngo kuri mutu ngukora ko Mana muzokwirukana ibirenge bishura nababwiye buriya usibye deliverance ushobora kugira umwana wawe nawe nyina kiri muto iyo ari umwana amaze kwinjira mu butware ni kimenyetso cyuko umwana wawe nibizoba ngombwa ko mugira inama mugabo kubw'imirimo yawe kubw'utwigoro twawe umwana wazogenda muri butware ku buryo bukazitandukanya n'ibisokoro kiwe n'ikimana kubwira bisigura ko igihe cyose ukora utwigoro igihe cyose utanga ibya 10 igihe utanga amashikano buri kantu kamwe kose ubwira Imana uti abana n'abawe hari ababyeyi mwabujije umugisha abana mwabuzinze insinzi abana kuko mubigumizako mwana wanje
umwana agasambana mwana wanje fuka umwana akabeje fuka umwana hari ababyeyi mu mezo ni kimenyetso cyuko ubutware bw'Imana buzokorera mu bibondo byawe ubutware bw'Imana buzokorera mu bibondo byawe kandi bikamera neza uko n'uruyoka rwa gatatu rwa rurimi kandi ko nazaye n'inzoka zitatu ni kimenyetso cyuko ari umutego ukomeye mugabo uhumure ntutege ubwoba n'ibitero cyangwa ibitego cyangwa intege z'abana bawe bari kumwe n'Imana ugomba kubizirikana neza ucuja muri Samuel wa 2:23 wana Dawudi byishimo yagize igisengesho cye nyuma ya Dawudi yaravuze ngo Imana irantoranya kandi yampembye bikoresheje gushingiye ku butonganuke bw'umutima wanjye n'ubwo umubiri wanjye ngo kandi ngo Imana imeraniye neza n'umuryango wanjye nizoreka nizowuryajyanye nizowureka ngo ubabana undi mukristo aravuga ngo komera Kristo ni muzima nashaka mufashe indoto narose ngo nagize mariage n'umuhungu dukundana amabona turi mu isengero hageze ko twambikana impeta sanga ngo nayo najanye impeta sanga ngo nayo najanye ariko umuhungu nje ndamubaza ati impeta yaje iriye acara yima amatugiye muri fashabyo turicara umuhungu sinasubiye kumubona alala ni mufashe komera Kristo ni muzima wana kurota abonagira mariage n'umuntu bakundana ni kimenyetso cyuko urukundo ari rwa vrai hageze ko bambikana impeta umwana w'umukobwa ni watanguye kubura impeta yiwe nuvuga yabuze impeta za kwambika umugabo yabuze ishingiro yabuze ifatira kuko ubundi kuyimwambika naryo amajambo ava umutima bwa sijya nzaho sijya ntunze sijya miliyoni mwamba sijya jamamba n'amajambo ava umutima yabuze urufatiro ni nk'umubabaro runaka wo office ni uko akubwati buryo ujya muhungu aragwara arembye nazoza kuri mariage cyangwa buryo ujya muhungu ujya bisundi ngo cyangwa akabona mugabo rero uko ni kugura urufatiro mugabo rero aganiriye na wa muhungu ngo acirahiza na yameta baragira mariage barasezerana ni nkuko umubaza ati mbega sheri wanje bibavuga nibyo akambwira ati na mahoro naratoye imitende cyangwa narakize niba yaramutera akavamo nimba ari mu mbimba agafungurwa nimba yari hanze akavayo akaza nyine akabona ibigaragara ngo ariko bageze muri reception yongeye kumubona hamwe mwagera ku rukundo rudoha ku rugo mu kubaka ku rugo rukirane sibyo akagirane agacika kabiri kandi kuba wamubuze mu kumwambika impeta mugabo wagena kayizana mu mukayambikana ukaba umubuze muri mu gihe cyo kuryoherwa no kuzotakaza urugo uvuga ko atamunezero uzogirana nawe ngo surufu gwari kubura upfu yagera kumwambika impeta ukamubura cyangwa akagera ko kambika impeta ukamubura cyangwa bakakubura muga kubera ko impeta wabanje kuyibura no kuvuga ko hari ibintu bari ko barakubwira kuri uwo muhungu ati yamara umuhungu n'umunyamanyanga ari bari ko bakubwira ati yamara umuhungu atera inda nongere ndabibibanga mu abakobwa byo nagiye kwibonera ko naje muganda bwira Imana ntacu nshinja nakosa mfise nubona umuhungu yavyaye ku mukobwa ukana wa mukobwa ntararongoka uzomenya uko mutaye ko ariko nawe azogura uzomenya uko muwabanje kuko nta muhungu yokoka korongundi mukobwa afise uwateye inda n'umwana wakamusiga ngo agende gutegura mariage ngo ryohewe ati atazi neza ko amusize mu gisebe ryajambo baganira wa musi basambana ribabaza umukobwa ku buryo bwuko yumva iyo mariage cyo mwigatobekara kumva bafuye aberanda muzoze kubahiga mu ijuru cyane mu bahiga inyuma y'ukwiyetsa ashaka kutabigira mu inzigo mugabo ubundi umutima ubabara urahatse kira tsari wa gwayitangazo ati mfise indi gahunda icyo kiti ikindi nacho ukabona umuhungu yateye indumu atere babiri umwe ari yakana uwundi aremera binashobotse uzokingira ubukobwa bwawe kuko kubyukuri uwo mungu nazoba ari umugabo wawe azoba ari umugabo wumwe muri babandi yatera inda iyo rero urongowe n'umugabo atari uwawe uratwenga ngo ingene kimeze mbabwije ukuri jewe ubundi sishaka kuba n'ifoto toto nariko ndatwenga n'izina bawe
ukugana jambo na minduka isura ibyo bindi mukogana nabwibone naki mbikunda uko nyene rero je ngubunga profile waje mugajawe urenge ibyo nibwagome gwenda kumutwe ni yabana na no mugiye yaragiye ni yabana na profile yanje ndiko ndatwenga ahubwo none ngibi bintu nibiki kandi yarabisazi nawe shira ko n'umwana ari karatwenga cyo muri ko muratwenga nkuko agira umubabaro ku buryo uteye ubwoba byukuri abagabo twiba batarabacu barahari kandi ukamwiba mutasambanye kubereke ubundi Kristo hari imivumo 13 yasize avuga ngo hari abantu base kwinjira uza n'abandi kwinjira ubundi muri education spirituelle mwisi mukatwara buzikiturera byaba Kristo beshi n'imfuvyi mwisi y'umuka mwinjira mu muhamagaro muri imfuvyi mukaba mu rugo muri imfuvyi niyo mpamvu isi imera umujinya usomba ineza y'Imana kandi twabwiza kuba mu neza y'Imana rero kuba umwanya wo kugira ukwambika nimeda wayibutse si wabuze imeda ngo umwajije kugira ngo irahari ni kuvuga ko ari umwigo vyose kubuzima byakubwira byose sibyo kuko none yayizanye gute yari yarayiguye kuko uri inzu yibura kuko ruhande seke waruzi tinayibagiye mwira yari yarayizananye n'ikanzu kumbona cyangwa yari yayimaye muri doto na ko mbira doto Maria jo none nawe yaciye akora yindi ni manyanga nimba hari kintu kiba ariko barakubwira kuri hari abakobwa arayiga mwinjiye mu rukundo bakubwira ati yamara umukobwa bakubwira ati yamara ugiye mu twarabyaranye ndamuzi ubanze umubwire yiregeranize n'umwana nabyaye ugacikoma gushinyaguriza wa mukobwa ntuzosubira Bibiliya iravuga kwimfura ujye ujya mukobwa umugabo yateye inda mu busore bwiwe nazo wewe uzobyara umwana wa kabiri kandi samuragwa nari wawe uzotunukira umuryango wose samuragwa w'umugabo wawe n'ujya mwana byaye mu busore nawe nyina yiwe yamutaye icyo bisigura n'icyo tandukanye hagati yari yanakera agomba kunwakaza no kugira nibazo ryane samuragwa nazo murya imakimani zozana umuvumo mako bigaragara ko samuragwa ari wa mungu yabyara mu busore bwiwe narababwiye ibintu by'urugo byose yari amakredi nafashe mugabigiye nafata umwanzo wo kuvuga ati nitandukanije n'ibi bintu kugira ngo nashira mu mutwe ngo mfise ubutunzi ngo mfise amazu Imana nibi byanje bimberengeye cyako yikorera nuko nanasobanukiwe muri Bibiliya ko ibyo naguze byo kandi umugabo yari yarabikoze kuko abana yari yabyaye hanze twarubatse inzu abanyegeza ndabazana ku nguvu nguma ndamusotora mugagatima ariko tumaze kubaka inzu nagiye gutangara hajya tujya muja kugura cash power ubundi jewe inzu nawe gushaka ariko yandika kujye ko nje nafise amakredi mugabo jewe sinumva ikintu nokora ngo gusuzugutse umugabo wanje nawe umengana wanda musuzugure mugabo amakosa bagoye n'umuzo yakoye niyo mukora ikintu ari umutahe munini yari wiwawe azoy kwandike ko kuko mwese muranganya par mugabo n'umugore kuko ubutunzi bwanyu no bwawe muzonganye par Igyo ndabivuze sitegeko shinze mugabo nutamuzo kandi umugabo atari umuswa nashobora kubyajyanya umugore we kubereka ushobora kugira intege nkeyi ugawera cyangwa ugawera cyangwa ukagirana gwanira n'ubo mugabo agwanirira agaciro k'abana biwe ikintu kivuye mu mutaye w'umugore avuga ati aciyandika ko akaba icyo umugabo n'umugore mugabo biboneka ko umuntu nze ari umugore bazarwa ngo genda ukore imuzosubire nasanze ari ikosa kuko nagiye kugera ku rwego nkiri umukozi wa leta kwa kundi nyene umugabo ndatari umukozi wa leta asa n'umushomeri imyaka yose twabanye usanga wewe arashobora kwigovyora ku kintu c'imiliyoni 30 mugaje ntashobora kwigovyora ku kintu c'ibihumbi kubera iki mushara nahembwe 7,000 yari credit ibintu byose byanditse kuri we agiye kudeposa titre agasaba credit bancaire barayimo bafata ku nguvu bakambwira ati nituyimwa araguha amadeni office kwera yaba yasorowe nimubaze ngikisi rero byo ngo biroroshe kandi na nyakreda kayironga cyangwa nako wa musherante nkabwira gusimanira hano nawe ndabyumva nako yavuye amererwa nabirenze kandi ubuzima yarageze ko ntiyari kumererwa nawe manira hana nimuzokora ikintu umuntu w'inyakamwe ubundi je nabayo nk'inyakamwe nukuba amavura sanga uba akagenda akambwira ati umbirizane tayi musinyire kuko n'ubundi arayakeneye sibyo kuko n'ubundi nibisanzwe jewe nzogufasha iri deni riyatoye sibyo iri deni yatoye azoca akuri tinazoca nibyo n'utumoto nkamusinyira amadosiye ndamurungika ayatoye yabawe twaba amazi yaba umujerante twaba umwazi kavuga ati jere gira uko sinabyinjiramo wabambwi jera nagiye mura n'abanyamanyanga nguko umuntu mwicana uwo umuntu musangira uwo umuntu ukorera amadosi korera ibisingabirano y'ubwenge jeyo jena ibisingabirano y'ubwenge nabuze ikintu kinyitaho abisingabirano y'ubwenge
umukorega twabanye niwe yari yaje kundamutse no musi nuko naho byase ko ndamakira kuri kamera niba twako tubiganira ndamubwira minyoni azama kuba yanje twatwenze do n'amabwena ko kuduca nukuvuga rero iya mu buto bwawe mu gihe cyawe cy'ukureshana bwizukuru umuhungu nakubwizukuri kuko abijya umunyagaza arigiye bizokirugo kandi hari ubundi nawe abibona nk'amateka ari wavuga ati umuntu yararushe n'indushi reka mbane no ni wazubaka ukindushi zirubaka zirubaka kandi mwaze ngo abantu basamanye kashi yo bubatse ngo ni basamana muvuga ngo yakariye nigata eka kwe ahubwo muzotinye bajya batarahora nukuri kuko afise umujimi uri muri yo kuburyo hari ikinaba kwiteza katakirose uragira ingorane mugabo undi aravuga ati ibyo bene ibyo narabirose mugabo nuri sinagiza amahoro agatuza agateka mugabo hari simisi yose byose ijana kwijana ni ka generale gusa nukuvuga rero icyo ndiko ndakubwira kubana wamubuze umwanya wo kumwambika impeta ni wamubuze wabuze impeta umubajije usanga arayifise byangira muri reception nukuvuga yuko hari ibyo bariko barakubwira wirengagiza ntubone ufatira kuko umusezerano tugwaye cyangwa ukomeye mu mahirwe no mu marusho uzobirenza ko mugamwishuzo babara mwisho uzobabara kuba yagenda ibisigura guhera mugiye bagenda mu mwanya wo kubambika impeta ibisigura urupfu bisigura gupfakara bisigura urupfu ko mukundanye iyo ugiye kumwambika impeta ukamubura kuri ataraci ukamubura muri komine bakumubura muri reception ni gutakaza ibyishimo byiwe uzigera unezerwa kandi be nabo bari bamagufuri ugenda rero ugira amatohoza ko atari umuhungu yabyaraguye hanze kuko ikindi kibi cy'umuhungu yabyaye hanze reka ndakibabwiye bwatandukanye n'umukobwa yabyaye ishusho umuhungu yabyaye hanze ujya mukobwa arakwega umwana agakwega kandi akumvirwa na nyina n'ingoga bisigwa ko umukobwa yabyariye iwabo umwana w'iyiwabo bamwakira bakamushanga bakamubyo kurya bakamusomesha ishuri umwana ni wakwega kwase umukobwa no kugira korona ngo gwande umwana arakwega kwase mu umwana akwega kwanye umwana akiruka kanyina kukabuzi byajya n'ibyana ukagizira umugusa ngamisi y'umwuka umwana kwase akumahurura rero jewe nukuri pesi ndiko ndababeshe yaba byakunda umuhungu ateye inda igitambara wambaye mu gutera inda nicyo kwambara mu kuzotera n'izindi kugira ngo vanga abana ariko nimba warudukiye muri boîte de nuit uiteka kwazi byiza byiwe rero wumva impanuro bariko baraguha wa mwana w'umwigemewe ukushobora kugira ushobora kugira ingorane kasonzere ku wundi muntu abantu b'indoto zawe byo narababwiye ko raporo nimwe mushaka ko macu yanyumvikana cyo nikintu icya kabiri bisaba ko nshira telefone ku gutwi bisaba ko nzanasubira mu byo muvuze abantu rero bawo b'indoto zawe kandi mufise telefone kandi mufise telefone z'ibyara ko indoto n'amahoro Mukristo aravuga ngo kasami message y'umukristo tugire Yesu na Maria na Yosefu beranda nibari nazo mu myaka yose reko numvise ibiganiro byamwe na Herve nukuri Bikira Maria ni Roza yakayobera ububyeyi bwiwe n'ubusiga ubwenge uza akamaro k'irozari naworeka kuyivuga pe Imana igumugisha nukuri wewe inyigisho zawe zirakirutsa imitima ya benshi kandi umaze kudufasha byinshi kandi tutarahuriza ku kibazo arico tutarahuriza kukijanye rero ni shapure ni rozari ni nkuka y'imisa no gusabira abapfuye ibyo uza akamaro kabyo niba bigira neza gose kandi nkuka misa cyo tugeze tuyivuga ko ni mubeshe kukaje nkuka bisigizwe n'ibice bitatu bikuru ahubwo gusabya nka ko mu byazo umusaruro ko mugenda nk'umugiko ubundi nkuka ya misa ni gitangaza kizima
ni inama y'ijuru n'isi kandi ni nitegeko buriye kabisa ni itegeko rya Bibiliya kandi ababikora ntibihenda na gato heza kigwa nuko zirakibutsa imitima ngiye kubivuga kandi kumaze kudufasha byinshi Imana igurisha gushaka kijanye n'imisa n'inzari no gusabira abashengeye basha nawo bihindura nitworekura caratupfonye umukristo yanditse kunyerwa nawo bihindura nitworekura gaje nta numwe yababwiye ngo ni mu bihindura ujya abakristo rero mufise ingorane nuko mufise amavirisi yabaze kubinjiramwo urumva nyene atari mutima w'Imana reka nta muntu umwe yigeze ababwira ati ibyo turiko turavuga nuko ni mu bihe no twaturigisha tukagera ni mutima w'Imana sigiragenda kandi twariko twexploita Bibiliya ndabwira nirari jambo nimba muguma muri subira muko murigira ikosa ko ryabuzwe n'umumarayika nawe kurivuga n'umuntu ni bimwe bavuga ngo n'umumongo n'uburandarenga 10 warivuze Imana yaramuhanye yamuhaye igihano none nawe none igihavuze Eliyo ngo yabona ngo reka kuvuga ngo ntantu washa kumerukanga gataramazi mabi ngo n'umwana nawe nyene ngo renga 10 ngo nawe uri kuravuga ngo sina 10 ariko yo yari ya 10 Imana iramuhana imucamande y'imfizi zingahe zo kuzanira yo none iryo jambo umva yavuze nakwiye kugitwatsa no musinga umwana renga 10 no Petero nawe aravuga ngo kuko wavyawe n'Imana adacumura duhora twoga mu maraso ya Kristo ntungiraza kuvugana mbabwa manu nyeze gose ntukiri rubanza kubwo navuze ngani tanawo gororeramo nk'Imana mushobora byose kandi ibyo byamwa twamanani kindi rero ibyo nta muntu numwe yobihindura bimaze n'imyaka myinshi kandi abaryamisha ibyamwa mugabo ndazi ko ari umunsi Imana izotubita tuzora cyera bw'Imana none buraduha stage dukora ibyo tuzokora mu ijuru nazo zoba turi mwene aribyo dukora ureke na kuduteza akavuyo mugabo sinzi kwico kibazo Imana yocishura ngo nukuri komeza utwigishe kandi nukuri urakunzwe kandi mukunda Imana abanyakugira Imana mukunda Imana jewe ndabibisabiye nimuneza akavuye ngo ndeke kwinjira muri Kanani shaka kubasenga ibyo ndabasenga byose mukabihabwa je sinzwabwe na kimwe kubera igikundiro cy'abantu kunda Imana ni ijambo ryayo kandi ndagenda ubwiza ko mubyekira kandi abongorera kandi umubyeyi Bikira Mariya buriye aje akabaganiriza bujya mu ntanga erega ni mu bitware mu bitwe mumenye ubwivuze ngo dawa twese byagiye mu juru ngo Imana ivuga ngo alo n'ibihari ikonye uyivuga gose mu guzi imyanya yo kuyivuga igeni bagambiriye ni mu mbaza byanditse muje kwambaza ntababwira kandi turagusabira kuko abakumviriza turamaze kwiva ko muri byinshi kandi turagusabira ngo uhezagirwe amina twese ahasigaye naho two kubitwa tukanatotezwa ntabwo tuzoyewa ubye nta n'uwawe abanyina waso birakunda amaraso y'ubu yafise ADN y'ubu yifise reka mwamugyumva nabi nkanjye mwararuze muravuga ngo nditana none ukuri yabye umubyeyi Bikira Mariya nagiye mbona mbega ninde n'umukuzine wanje wabajije yaraje nga hirya yeje Tego turamuzimana je buriya nimubone ngo sinkubita urumenyetso rw'umusaraba ngaho kubiganire kindi ngo ndasenga nije ngiro cyane kubona abantu bakeye inko kindi akubita urumenyetso rw'umusaraba kubera iki ngaho urabona ari gihe ninjira ndirimba ari gihe ngirane kandi andiko nigisha turomo nta muntu numwe nguye kuremera Paulo yaravuze ngo iyo ngeze mu bakomeye ncika nk'igihangange ngeze mu bagwaye ncika ngeze mu basaza nukuvuga iki nta muntu twari dukwiye gutakaza ngo nurumenyetso rw'umusaraba banza mumbone mumenye ko ndi umukatolika no hari kindi gihe n'abari banyivunye baranyirukanira nibyo ko mugabo kandi nkuko nanga ari gihe none ujya mu Herve ni yasoze resi yasengeshe yasoze yavuze ngo mwaramutse Mariya wuzuye inema ntayimufashije we yaciye naguruka ana asa no hagaritse sinzi ko ari karanyumviriza ko ndahivuga nikuvuga mwigeko nogira ngo nkumbona aracumu muganagira amabwiza ukuri ko ari umwana umwe ashobora kuvuga mwaramutse Mariya imwe ariko arayizirikana ntabwo ari undi mukristo yabajije ikibazo Imana yofasha no bishura ngo twigishe ingane ikintu cyavuzwa n'umureka tukizana mu buzima bwacu uyu munsi nano cyo nabigisha kuri gajamo nyene Herve yaduhaye riri muri Luka 1 mwotangara
ijya ndirimbo ya Bikira Mariya ngo umutima wanje urigina mu mukama umushaha wanje wuzuye akamwemwe nukuvuga iki buri iriya ndirimbo nikuyagura n'umunsi mukuru runaka iriya ndirimbo irahura nuko Imana yambohoye ikangira ikintu runaka igakiza umupfukanyi wanje kamera ubyara nk'umugore yabyaye yagabwiza uvuga ati kwisi ayagwa amahoro haje intumwa ya Yesu Kristo haje umukozi w'Imana haje umupatiri haje umubikira haje umugore yisobanukirwa haje umugabo yisobanukirwa ibyo nicyo bahanga bane b'Imana naho twokubitwa sikavuze naho twokubitwa tukanatotezwa ntabwo tuza hebisi nagiwe kugeza umusazoza dusanga gomana natwe nyina wa jambo komeza utuyobore mubyeyi mwiza kuko ari we maza y'Uburundi areka umunsi umwe tuzogira igiteramo ngo tubiganireho ababyimvamo mwese muzoze tugira igiteramo umunsi umwe ntibizorenda kuza muri Convocation y'Umutima no tuzohora kuri Facebook nidatwara amabiga menshi tugire deba tubiganire ucuvuga tuwa mubyeyi Mariya no jewe ngira nivuge Mariya yeyi nivugu wangabiye Mariya yeyi yaramaye gutsenga jewe already ngaho manakoze ikosa siwe yagutanze kandi niko tubibyina basi yaransabiye gutwenga yansabiye gutwenga birumvikana nanjye no gusengera ikintu mwetwe uwo mubyeyi nyina wa jawe nane ko mutabyumva ko ari amakosa mukora muzokosora ubwonko bwanyu gute nane byose ndabibwira nitwara turabituvuga bugaca niyo mpamvu imyaka yose nasenze nahaguruka nkagenda isidire kuririmba nkagenda mu Rwanda kuririmba nta musaruro n'umwe nigeze ndabibyaza kubera iki kwari ugukurikira hari n'abantu muririmba ndemeye kutariko reka mubwirire turakwambaza Mariya urubuhungiro mama iyo utabyara umwami Yezu twari kubaba harimo ikosa kwa mvuga ni mu musenga uri kurambaza umuntu uri kuramusenga abajene mubyeyi uradusabirine iyo utabyara umwami Yezu twari kubaba nicyo n'igitero ni okay turakwambaza Mariya urubuhungiro mama ubuhungiro zaburi ya 90 iyo ndabwije ukuri nta muriro muzojamwa mugabo ubutunzi bugaragara ntabwo muzokaba musenguko ndababwiye ndi umukristo umukatolika nzona mwenda ndiwe nabatijwe ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima mwenda muri amazi mwita ngo ni makeyi nabatijwe n'uruyo yangira mu 83 ngo mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri nabyo nzi ko navuze itaki 70 z'ukwezi kwa mbere kandi atiko twabatizwa turi inzoya nabatijwe n'umusaseredoti twabiranonderwa Stanislas reka mbabwira akantu kamwe sibyo iyo amateka y'unayazi reka mbabwira akantu kamwe sibyo nimba muzi neza yuko Imana ivuga ngo mfuhira icyubahiro cyayo muze musuzuma imbere ko murimba n'imbere ko musenga ahantu wanyu nudasuzuma n'igihe uzamuke muri Uwiteka nyagora ku ngoma irindi zina ni Kristo aya ni yose be careful so izatati mugabe ngenda babwira hano Mariya tumurerure ayetu rerure jana tumurerure ayetu Mariya mawe nutegwa amashugwe Mariya mawe nutegwa amashugwe ibyo mbere ni muri rusange ibyo nibyo mu bishobisho aho ni handi Imana idahagarara nigaze kubigisha intambara y'umwuka hari ibintu tubamwe Imana idahagarara ariko ubona umusore n'umugabo nk'umugabo n'umugore kuko umusore n'inkumi niba barabyemerewe umugabo n'umugore ngo karabo kanje obyitsikiro byanje ko rumaranimba kwanje my honor my everything my good right my ways byo bindi Imana nibihagarara iyo muri umugabo n'umugore no bage babyinjiramo atamasezerano bafise y'ukuri mugivye Imana ibyinjiramo ahubwo inyuma yo kubivuga uburyaryugira cyangwa ineza ukora n'Imana iguhezagira uburyaryugira n'Imana iguhanira mugabo mu mwanya w'ibishobisho Imana iritekanye niyo ndirimbo nuko ngenda babwire yindi nagiriye
rekera je sinabwiye ko ari ndimo za gospel je ntashobora kuririmba cyangwa sengere mugabo nk'indirimbo bivuga ngo humura we urushe uremerewe bizorangira wizera Imana uyibwire byose ibikubabaje irabishoboye uhumure we urira uremerewe bizorangira ni kuvuga n'ivyitarakora ngo izobikora ngumutima wanje washashaye urifuza kwibera mu ngoro ayo n'amajambo dusengeramo direct uko nyene mugabo yombi asha ngo nawe urasa mu matwi oyaza muraraza murashira mu bwenge sindabahenda ikintu cyavuze umumarayika aramutse umubyeyi Bikira Mariya yarari ngaha kwisagenda genda tone urugendo yageze agiye kwa Elizabeth ku by'ukuri ajya Kristo mu nda yaragiye irumva mbe murazi ngo urugendo rwa Bikira Mariya ajya kwa Elizabeth cyo rusiko nandi yonze ngamba narubwize yaragiye kubatiza gihe cyose abakozi b'Imana mugenda kubatiza abasezerano mujere yaragiye kubatiza abandi batisa nindi batisimu yabatita kwani batista yaragiye guhabwa ubasha kuzuza akabatiza Kristo mu bigaragara muri Yorodani niyo mpamvu abana ngo baciye baganirira mu nda ngo mbaye ncumva indamutso kanyo yawe umwana nibungenze arakakaza nibimwe mubwira ngo turagukunda kandi turagusabira ubaye cyumva ikinzaraye mu kano kane icyo Uwiteka riraberekaza niko Isaya 44 amaranga mutima yawe arahaguruka urubyari ndari yarazibwira byara nico bisigura gusengera umuntu w'inguma kabya icyangira cyara kubase kirakumvako niyo mpamvu ndababwira ni mutakorera imigisha y'ukugurutse kirara kiza ku buzima bwayo ngo mugende mu nzu y'ububiko muhakorera umugisha muri kugorwa none je ko atambaye taje ngahindubaka je ko atakintu kinyutirwa kuri iki isi muzosanga niki ngikoze iki Restaurant komera Kristo ni muzimira hagije ni haba y'ibyo kurya akaba y'amazi yo kunwa nituke n'isabuni y'ukoga niba dusore mu nzu hato ibyo bintu birahagije none kubigisha ukuri mfite ko siri ni musazi ngiye kubaka ko ngo wavuga ngo none haradusubigegetse mari muhasubira ko ngabandi kenyera mumenye ukuri nta dini ndiko ndahamagara ngo nirize ni mukenyera mumenye ukuri uvuga uti gitutsi nuko ni kuberiki mbese kirasanga kirahora kuko narababwiye umusazi yo kuvuma umuvumuka gufata uvuye gusangira uvuye kuvuga imburi kuri altare uvuye gusoma misuri patiri umuvumuka umusazi akakuvumuka gufata kuberiki umuvumo winjira mu gihengeri buryo wasenze mu buryo waganiye n'Imana ni kuberiki Kristo avuga ngo nzana iminaniro yanyu ubungu bumwe mukenye ubuhigo mukayigumana ngira kugane waburi umugore muzima kwari ngumu y'umugabo kameni bangu gatisezera wakanye Imana ni wakanye umugabo ngira kugane waburi umugabo muzima kubera kuvuga nabi ko umugore wawe ugatumbyaro zawe wakanye umugore wakanye Imana wakanye icurico wakanye agaciro kawe ntasoni kandi ugasanga umugabo agukoresha umukoresha wawe agucira n'amata mu maso yicaye ku nawe ushobora kwicara ejo kandi umugabo wawe intebe yiwe zicara ku y'abagorozo dusigarate mu duto kumuri umugore ngo umushefu kubera kiba cabahaye ubushefu ni kariyeri n'akazi ni diplome ni qualification ni ipe ubushobora kuhicara yarahara umugabo akakuvuma akagutuka ukemera ukayamera ukebwa garuka ku kazi ngo umugabo ngo naciye mfata strategy amatara n'amazi byose byarabomatse kuruko gose narataye no igakuba mwebwe ugendana n'umuhehesa heheta nkaho abo mwuka waramenyana abasambanyi muramenyana uwo muhehesa arahese nawe uraheheta arahusha nawe ugurukira inyuma
sibyo mukwira gusiga avuga ngo bungeranyere nanjye tugwanako sibyo uwo mwese amaze gweta nawe ugahehe ejo burakeka birabonye undi mwese gusumbya ubwehese aragutaye ngiye kwiyahura undi ni wari umupfu utaza agaciro ka undi ni wari umupfu ibyo ni ibanga ry'umwuka subira mu mwanya abategura inyigisho abonye wamajije cyane ndababwiza ukuri bakundwa b'umukama namba mushaka amahoro horana inema y'Imana urukundo rwayo ububasha ubutware ubushobozi n'ubudahangarwa turonkera muri Kristo Yesu no mu ubasha bwa mutima w'Imana akorera muri twebwe dawa twese ubwagiye mu ijuru ngizi mundu akiri mundu ngizi mundu Kristo yaje mu mitima yabiwe Yesu Kristo umukozi mwiza wakoze kuza mu mitima yacu tuguhaye impundu tuguhaye ikaze mu kubaho kwacu uragahorana natwe dutewe iteka no kuba mu nama y'ijuru tukiriho tugifite akaryo keza ko kubivuga tugatanga icegeranyo cyane abo warutoranye indoto bahumugisha aho bigaragara ko hari umuteguro imbere mu buzima bwabo bayinkomezi bayimbaraga umwuka wawe abatahunze kwandikira bakomeye guhindura kandi anakibafashe duhezagire kuri uyu muhingamo abandi kuri umugoroba abandi kuri iki gitondo abandi muri iri joro duhumugisha no mu bwiza turinde kubabara twasi impanuka z'ubwoko bwose twasi imikorere y'abarotsi twasi ubututu bw'abaja ku rupfu twasi akanwa kabi kanambutse n'abahushi twihuje n'ubugome bw'Imana kuko turi abana b'Imana twakiriye umugisha n'ubugwiza mu izina rya Yesu Kristo turi abana b'Imana kandi tugabanye imirage yose yagenewe kubaha Imana